habiri hakatangaro mugombora ya Buraru district ya Hoima bw'Abakumi ba company tamanyurwe bateera amasasi 3 bwanyuma ya Minisita omuhezo w'ebyitaka Dr. Sam Mayanja okurambura eitaka ry'abatura barwo Bunyonyi barikutonganira n'omuntu orikugira ngo aine cyapa cy'itaka eri orikwetwa Fred Kiza Mugamba. Abasirikale obutwikirayo bateera amasasi obo hamazire kuhikayo omukuru muno aizire kurora ebintu ebisisikaire. Bateera amasasi nganga? Bateera amasasi gabaire 3 obo bamazire kuroraho Minisita aizire kurora ebintu byaite bisisikaire. Abasirikale mazima ko bolekezo obukambwe n'emitima embi egibaina ngu ibo bakyalemeyiroho okutwaza kubya abantu mu kyaro kino kyayolekeke obukambwe obuhingurayine bateera n'amasasi agongeire kutinisa abayikazi bekitweka kine yakigambirwo rwo Bunyonyi erosi 1. Minisita Mayanja birar nabe byo kwerinda bona abarama RDC Rogers Mbabazi omuhwezi we Michael Chakashari DPC Jackson Bogere hamwe n'abandi. Ekyo kutera amasasi mwabareba abo bari indisciplined aba private guards abantu batera amasasi bine indisciplined bine michwe bibi noreba nangwa tubagumaho kwengeginga abasirikare otherwise kurubagumaho repercussions bantu beja kuzireba isi kuba shooting kuba batera amasasi bayirukanga and we don't support that. Itaka ryarwo Bunyonyi abatura bari mu makagaru kurengo mu 10 bitentonganizo twireho zikarugiraho n'abaturo kuruhungamo aho kwitwa kw'abantu babiri hamwe no kwosye motoka eyabire netekatekwa kubiyabire ry'abashoma bitaka bakamubamba kaganugona bali mu nkomo bakabakwata ne babateka emisango aroho nko kwita omuntu kandi omuntu obayisire engiye kaberi hali ni bamujunana kuba yayeteranize n'omuntu akubanyibinga mu itaka akwetwa Fred Katomugamba. Minisita Mayanja aragirwa ngo Abakumi batagarura mu itakeri kandi ngo beragiro by'ebiteka mu kitinisa bikorwe hataruko hakanusobwa. Kati tusazeyo wali bine ebibiri byonna bena bisazidwamu. Ekyokubiri mwena bali ku bibanja byamwe mwena kwe muli tewabaddayo kubakwatako era mwena muli kutaka yamwe buterevu. Enkora eje imwareba Minisita agira ngo abantu bagarako mu itaka ntutekwa kukigendera because there's the orders za Minisita nko kuyagamba the orders za president abantu bayihanga tubine kubonabona abantu bindegarako mu mataka gabo bakakora imirimo yabo ahabo kuba tuinaho kubabinga kubateka. Minisita Sam Mayanja atakagirirwa Bunyonyi abanze kutaho umuntu nganezi itaka rya hectares 25 block ya mwenda har proto mushanjo mu Rubugahya eryabatura be byaro bivere cha Dori Kinyara LC1 hamwe na Dori East Mugombora ya Kitoba bariyo no batongana na family yo wabira ryo muhwezi w'enganzi yihanga Henry Mugano akajura bayifuranga akakirorera kwibe itaka tikikirungi baitu kwenda kubasima bokwerwanaho n'ebintu by'enkurakurana byona amazima gari enkurakurana ekemera mu kichweka kyaitu ibereta kyarubata kurungi abo kwetinira kwekyapa kuko twaitu kutina nti nibasobora kutubinga haitaka lino. Minisita Mayanja aragira okushazwa mu byapa virevi ebyaba family ya Kajura batunjiro mu mwaka gw'2007 hamwe n'2020 rero basigaze cyakozwe mu mwaka gwa 2021 eti government eri kuza kubaguraho okuhereza abature byapa byabo. Government yenyini yejjo kuleta abapunta babale ebibanja bya mweje bikoma government yenyini ebawe byapa nga temusabye entonganezi itako muri Bunyoro kikahinduke cyeshongoro hihi buri izova gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.